Ассалаумалейкум жалпы Ылдам хабар каналының катталчылары, биздин кадырлуу көрүүчүлөр, 210дордун күйөрмандары, мерстердин көрөрмандары. Ассалаумалейкум. Муршапалак назардан мынантип келдик. Бүгүн 12 сентябрь 2021 жыл. Бүгүн өтө сонун 210дор түштү. Сиздерге маалымат беребиз. Видеого лайк басып коюңуздар, лайктан басып аянбай. Негиздери видеолор үзүлүп тартабыз. Үзүп. Так, бүгүн 210дор негизде катарынан тизилип туруп, мындан тартып коюн. Так. Мерс 210, ак түстөгү $13,000 дейт. Так. 2002 кен, 3 объем, 0,552 менен 45 1577. Японец кен. Так. Дисканы караңыздар, дисканы. Ох. Азыр будан да жакшысын көрсөтөм мен сиздерге. Бирок ал арзаныраак болушу мүмкүн. Мага негизи ошол 210 жакты, бирок мынасы да жакшы экен, таза экен. Дискаларды бир көрүңүздөрбү? Ниет кылып коюңуздар, балким дал ушундай мына бизге дагы буйруп калар. Салондор таза экен. Наркыдан таза экен, бирок азыр наркын сиздерге көрсөтөм, кызык болуп жатса керек, видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Датчиктери мына ушундай. Кожаный салон. Встречаюсь, тугандар. Байланышабыз. Авангард. Мерс 210. 3 кен объем. Күмүш түстүү, дискалары мындай ушундай. Родной дискаларда. Үстүндө люк тагы бар экен. Ичинде адамдар отурат, багылып атабы, баасын сурап атабы. Унан абалы жакшы экен. Лайктан басып коюңуздар. Сөзсүз. Акчасы канча экен акчасы ака? Сатылдыбы? Канчага кетти? $8,000, Насып кылсын ака. Насып кылсын. $8,000 сатылыптыр, Мына, бааны кылып айдап кетип алышыптыр акалар. Отурду же, азыр чыгышат. Жа болду, келет ака. Датчик канча, пробег канча жүрдү бул? Качан чыгат? Аден омады. Бүгүн чыгат ака, сатылды деп чыгат бул. Кетти уже, насып кылсын. Негизи мен жакшы көргөн 210дор. Бирсе айландырып көрсөтүп коюн. Кетишин караңыздар, кетишин. Мен ойлоп аткам да сатылбады деп. Сатылган экен. Айдап чыгып кетиш керек. Так, 210 айдап чыгып экен. Ана кетти. Сатылды. Айдаң. Так. Алдыра. Бүгүнүздө алып коюңуз. Айдаберин. Кожаный салон. Улан абалы өтө жакшы. Оштун номеринде 773. Люк бар. Колу бер. Дагы бир 210. Мерс 210. Баягы биринчи ак кандай экен? Же бунусу жактыбы, же бунусу жактыбы? Тандаңыздарчы. Биринчи жакса бирди комментарийге жазып коюңуздар, экинчиси жакса экини жазып коюңуздар. Мага негизи мына бул жакшы. Баасы дагы орто, спортивный вариант, молодежный. 3 кен, коробка автомат, 2000 жылкы. Дисканы караңыздар, дисканы. 55 менен 780816. Баасы канча болот ака бунун? 7,5. Окончательный канча болот ака мындай? Сүйлөшө, Варианттары болобу? Жок, вариант жок. Вариант жок ака. Салондор көрүп атасыздар. Кожаный салон, коробка автомат, бар жолу жайында. Пробег канча жүрүп тур ака, карабаңызбы? 240, Тартыш жакшы болсо керек бул.
Көріп Мына арқаңқы дискалары соның екен ема. Қила кіріп тұрады екен, көріңіздер ме? Ішке. Қазан дискалар деп қойды ма? Атайын жаштар азық түсірді. Шылар көбінше мінішеді. Онан авалы өте жақсы екен. Сөйлешеміз туғандар. Бісмилла. Кожный салон. Bir жүргіз көрмейсіз бақа, бұл қорылдай ма? Бант. Ооо деп. Ансын үз қойыңыз ба? Оқшасын қойып қойсақ жаман сон болды. Қилалы бар екен бірақ, жақсы. Так. Ой. Болды. Так, көрдіңіздер де. Мұндайды қанты албай қойсын. 210. Негізі Бишкектен де адал шынайлар көп шығады. Алардың бағалары қымбат. Бірақ мынау орта авалда екен, өте жақсы. Басыдағы тұр оқшайды, жақшылап бағылсаңыздар, жақшылы түш бергідей. Көріңіздер, алыңыздар. Номырларға шалыңыздар, байланышыңыздар, далушылы ұланы бағылыңыздар демекчім. Багажын бір açıp көрсетіп қойын емі? Жауы кен. Ана. Таза кені. Айдаш керек. 210. Бұл 99 жыл шығарған басы $5500, $77 менен 26-64 74 екен. 2-4 объем. Коробка автомат, мұнан авалы жақсы екен. 257 000 пробег жүрген. Окончательный қанша сұрадасыздар ака? 5, 5-ке бүтеді, шытыр, жақсы. 5-ке. Соңға қанша болып қалды екен шында? 400 пәләнша. Жақсы екен. Варианттарыңыз земелер жоқ па? Бәлкім мұна олса қош береміз десе. Серючка, біз қош береміз. Солдық, Серючка. Сервич үшіңіздер болса сұрай бересіздер. 5500 кен, 5-ке бүтеді екен концертінің. Жылдам қабар. Так. Мына дискалары. Салондорда бір қатар көріп қойыңыздар. Мына осындай. Авангард. Мер 810. Так. 2002 жыл шығарылған 73 менен 30, 36, 38. 450 000 сом сұрап атыр. Коробка автомат. Коробка автомат кен. Bir açıp көрелік, а? Кожный салон. Көрдістер, сенен үшінімді чақылдадап қойған. Салондоры барша жайында екен. Телефон номерларға байланышасыздар, аласыздар. Сізбатан жоқты, базардегі машиналарға. Элеганс. Мына ал жерде универсал тұрады. Бұны көрсетіп қойайын. 210 универсал, мерси. Бұның бағасы 450 000 кен. 0553 мен 000091 деген номерларға чала бересіздер. Объем 2.7. 2000 жыл шығарылған авангард кен. Салондар жабық, коробка автомат көріп Так, универсал. Универсалдың арқаңқы багажы кеңірі болады, білесіздер. Айдағандар білсе керек. Üstünde жүк қойушы темірлері де бар екен. Айлан шағыз. Авангард.
o ekan. Mer 810 98-жылы чыгарылган, бул 98-жылы чыгарылган 2.4 экен объем. 220 менен 05 29 90. Баасы канча экен ака? 400 доллар, а? Коробка автомат, арзуу жайында экен. Сигналга чехолдорго аталган, көрүп атасыздар, Авангард. Пробег канча жүрдү ака бул? 420 келди. 421, а? 420 келди. Жакшы, 420. Дискаларын көрүп атасыздар. Ушундай мерсин дискалары. Унан абалы жакшы. Номерим неян карап, мына ички жагы прозрачный экен, көрүп атасыздарбы мына? Номер да окуш. 331 деген ал. Бишкекский. Байланышабыз, баганы кылабыз. Ака канчага бүтөт бул? Баасы канчага бүтөт? Канча тилин айтып коюң, жакындаштырып. Сомго, долларга эки жагынан тең айтып коелу. Сомго ham бүтөт. Сомго да бүтөт. Долларга канча дедиң сонда? Мен эми 400 кем бар да. 400 миң кеми бар, ака? Болду. 400 миң кеми бар. Варианттар жок, мыналар болсо. Же барбы? Вариант жок, ака? Жакшы. Сүйлөшөбүз, анда байланышабыз. Номерларыңызга чалабыз. Дал ушул унаны тез арада алабыз туугандар. Жууш керек. Кичине жууп койсо эле жылтырайт. Унанын сырткы косметика иши жок. Унанын абалы жакшы. Кыйналбайсыздар, краска кылбайсыздар. Только бензин урашып куясыздар, айдайсыздар. Эсимен жакшы байланыштар, не положениясы бар, моторун ошолон билесиздер да, айдайсыздар туугандар. Тез арада, кожный салон. Авангард. Мер 810 97-жылы чыгарган 2.3 экен. 05 сели менен 21 29 95. Баасы канча экен ака бунун? 270 жүрбөй. 270 кеми бар, а? Жакшы. Коробка механика, көрүп атасыздар. Күмүш түстүү. 270 миң кеми бар. Мында сүйлөшүңүздөр. Авангард пока бул? Авангард, а? Авангард.